Omukugamba kwa Minisita Kasule Lumumba yasiima emirimo eriyo neekorwamaho mu ihanga n'aheeru yaryo kandi yaraganisa ngu amahe nigije kugumizamu nigakora omurimo gwabo okureeba ngu ihanga ryaguma omu buteeka. And I'm so happy that when you were having the last Tarehe Sita you celebrated here in Busoga, bwe twabakobera ensonga ye Muterere mwaja mwamaliriza ekizimba abazaire kye baali batandise ku Muterere primary ku St. Lawrence actually. So I would really request, if it means even making it part of the activities, imwe mujeni uniform daimwe to mobilizing abantu be Muterere abebulesa n'abebulugwi n'okutyamu obutyame nabo ni mubeebaza nti ekigambo mwebale kibayize engulu. Yashaba UPDF okugumizamu omwoga gwabo ogw'okukora na wananchi okureeba ngu omukago gwabo gwagumaho n'abantu abo barikurinda obutosha omu bicweka byona okwetooroora ihanga. So nenda kusaba wano mu municipality mutairemu ebyokilininga health camp mukobye mugitwaire nankoma. Let's add in an activity, and this one I'm also ready to facilitate. Imwe abanamaje n'abakulembeze ba municipality ni RDC ni political leaders ni DPC security mututyamire kuna abaana baife bana aba mu ghetto edomutawe. Maybe by the muida kukaringa better message and mutuwa amagazife engeri yetu batukole mwesu kugema ku nsonga daabwe. Tukawe Agnes Julie omuyishengerokazi wa BUGIRI district yasiima amahe ahawe emyoga eyibarukukora omu kyanga kya Busoga hamwe n'okukora kurungi projects za gavumenti ezirikubakwasibwa. Ntwala omukisa guno okwebaza UPDF olw'okuteekateeka omukolo guno n'enteekateeka yona ye mulinayo nga mukuza Tarehe Sita. Yashaba abatuura okuruga mu Busoga okutamana omu program za gavumenti ezigendereire okubiiha omu bworo. Ayenze kulwange mbonanga mu challenge nze ino gavumenti wairenga neba wa budget ye mukozesa okubanga musobola okola enteekateeka nti wamugire mu ato omukolo region ye mugiremu buli district ebakunika egabana okubanga basobola okusigala n'akabonero nti lwaki mwatwalayo omukolo ogwo. Major General Jack Akasumba or Chief of Staff ahabwa agarukurwanira hitaka owazwekera Chief of Defense Forces General Wilson Mbadi yashaba amahe okuhamira aha murimo gwabo ogw'okukuuma ihanga nk'oko abantu babiinemu amasiko ahawe ebyokwerinda byabo. Struggle for unity, because united we stand and divided we fall. There is also an African proverb, a single bracelet can never jingle. Olutalo olw'ekiyekera luba luzibu ino. Mu China eyo waliwo gyebe talongo match. Abasajja mu mwaka mulala baatambula from South East China okujja mu North West. Baatambula kilomita mayiro kakaaga ne kilomita 1,000.